Agent 5 Napalabas, nagpatulong ni Unyol ken ni Inso, tapno kidnapen da ni Elisa. Nagbaligi nga rod dagiti dua iti panggepda. Impupok dati balasang iti maysa silid. Ket dita, naaramid ni Unyol ti amin akay kayat na ken ni Elisa. Madamamutan ti panagim imbestigar da Leonardo, may papan iti napasamak iti balasang. Nakasarita na ni Wendy agayem ni Elisa. Itimit sa balya bangir at damanen sa balya plan-planon ni Unyol ken ni Elisa. Itagagayem dinggen nyo tituloy ti makalawas a serye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 5 Santo ang mapasamak ti kastama nung insaw. Sakti makamaw. Ay ayatak ni Elisa. Isuadya akong pampanawan. Amangan na masurutan dagiti pulis ta nang ipak niyan ta kan Elisa. May balod ta. Saan? Sakti makamo ko nakamait. Talaga na labkan kan ni Elisa. Isu tibiyag ko manong insaw. Ngam dyan saritaan ta ay? Tsaka ti mairaman iti dahito ngayon narabid mo, Unyol. Wen manong, di ka madanagan. Pinaduan ka lang Basta, painuman na, kayo sen. At daor nung ko nagpaspasada iti jeep manong insaw. Isu nga aginum kalata. Kasta nga agpaiso, sir. Masansan ni Unyol dito'y balay nga agdaton kan ni Elisa. Nana Maria. Ay, madandanagan ako. Aging gaita, awan pa'y lang, tida magmay papan iti anak ko. Sa dino nga tantiayan na ita. Di kay madanagan, Nana. Aramidin mi ti amin. Tapno masarakan ni Elisa. Sapay la ko, sir. Tamas harakanan. Ay, maidiwak at talagan iti anak ko. Nakasaritak ti gayem na ni Wendy. Iso na amuak tinagan dagiti nagdatdaton kan kuana. Ne Wendy iti kadwak anang ipakaamo kadag iti otoridad. Ngam aging gaita, awan pa'y lati nagbambanagan ti amin. Nana Maria, nas ka na makasaritak nonyal. Agdamag akmat kan kuana. Panagkunakot. Nasayat mo tatao ni Unyol. Nagagat pa'y abaraw. Kasta ka din, Nana. Uwan. Iso na lang ta saanan ang nagpakpakita dito'y balay. Manipod imparitan ni Elisa ti panagdaton na kankwana. Nana. Imbaga ni Elisa nga awanin tinamnaman ni Unyol iti idatdaton na nga ayat. Ala, Nana. Mapanak iti lugar nga ayan nonyal. Kaya't ko akasarita. Ala, kita lang ija paradaan ti Chip ta agpaspasada day jay. Nana. Kat sapel ako ma. Tawan ti makamu iti nagsaritaan tayo. Mangnamnama kayo, sir. Total, naipagayo mo tin kanyag damin. Siya kun ti makamu amang sulbar iti kaso. Boss, kumatang kiti Jaryaw? Ay, sanak nga agbasbasa iti Jaryaw. Jak masango. Boss, mabalinti makitugaw pala dito pagtutugawan niya. Ay, nabanugak nga minya gisuro-suro-saro kadag iti lako ka Jaryaw. Wen, agtugaw kalata. Boss, kaslang nakikita kan? Anya? Siyempre, agpaspasadak iti jeep. Natural na nakikita na kaon. Kwa, boss, malaksid iti dayta. Anya nga rod, sa dino tin nakakit-kita ang kanyak. Ay, ambokon, boss. Anya? Si kadaytay kayan ayat ni Elisa niya. Ha? Ay, uwan, siya nga rod. Apay, amamom ni Elisa? Ay, kwa, boss. Amuklati nagan na. Napintas na dya, babae.
Saan ka di nga agad adal dayjay iti nalatak nga universidad ditaw? Wen, nobyak day jay. Naggasat ka mo ito na nakanubya, boss. Saan ka di nga ado ti agkurso na takin kwa na gaputan napintas? Wen, ado ti agdat-daton kan kwa na. Ngam sakti napili na. Aya, syempre, natair ka mo't alalaki, boss. Ah, Iti day ta kinatar mo. Talaga, makurso na daan na kamot ni Elisa. amumgayam ni Elisa. Basta napintas, amok, boss. Kanayon nga iti sangot ti pagadalan ti pagistambayak nga aglago iti Jariaw. So, makikita kayo ijay kini Elisa, boss. Na minsan niya men nga imbalikas mo tinagan na. Iso, naamwak mo ito na. Gaputa, adag mo iti abayaw. Oh, kastagayam. Huwag, boss. Oh, turno kon. Sa akong tagkarga. Dito yung kalanga. Apay, boss? Urayam ti panagsublek. Apay, boss? Painumin ka. Sa anak nga gininom iti arak, boss. Ano? Boss, oray soft drinks lang. Diyak kayo iti arak. Sige, sige. Igatangan kan to into nagsubliak. Ala, mapana ko ni tiyan ti jeep ko agkarga akon. Sige, boss. Talaga gaya mapapasablugan ni tatao. Oh, dito. Pagkakla gwapo, agpamirindan. Paliiwan ka, punyon. Nakapsut akon. Nakapupukaklatan dito'y asilid. Sa dino da ito'y alugar. Saan nga bagpagan ni Unyol kanyak? Ayop alalaki. Ginundawayan na. Diyos ko. Tulungan na ka makalibas. Kailiw ko ni nanang. Ang mga noan niya pa iti aramidan manan ni Unyol kanyak. Ayop na lalaki. Anditan ti ayop. Elisa? At to'y ti kanayom. Litsyon a manok dayta. Amok a mabisin kan asawak. Anya? Asawa ko nam? Wen, kasla asawa ka mo ton tasirsirbyan ka. Agmauyong ka. Di ka ka din nauyong kanyak, Elisa. Awan mo't lang ti maramidam dito. Mayawayaan na kun ditoy. Ay, jak pulos aramidon dayta. Kaya't ka akadan na. Apaman ang makalibasak ditoy. Palungsot kay ti pagbaludan. Ano niya? Ikarigatag taglibas ditoy. Kasano ko maamaaramid mo dayta kat nakarakad ka mayt. Nagsakitan ti imak gapoy ti panakapungok. Isuwa o karkaran na kon, ayop! Jak kayat. Di ka madanagan. Takanayon ka nga ikan iti kanam ditoy. Sakti makamukan ka. Yapon ka sa pulang dayta! Wayaan na kon! Nana Maria, anda ka din damag may papankin ni Elisa. Madama pa'y lati pa ng sapsapol dagiti pulis kan ko, ana. Diyos ko, Talaga madanagan akon iti anak ko. ikarkararag ko. Asapay la ko matagparangan ni Elisa. Takasamot ng tinapasamak kan ko, ana. Nana Maria, sapay la ko matawan ti dakas ana pasama kiti gayam ko. Jak maliklikan ti saan nga agpanunot iti madi. Manon arabi iti kaawan ti anak ko. Sa dino nga tanti ayan na ita. Nana Maria, Diyos ko. No sa dino man ti ayan ti anak
ko ita. Sikala ko man ti makaamukan ko, ana. Tulungam ti anak ko. Unyol, apay anak kaw, sa dino ti panghip-ipanam iti mapaspasada makwarta. Agur ornungak tatang. Anya, Agur ornungak tatang. Tapno maikasar ko ni Elisa. Elisa! Wen tatang. Ay, agure ka man anak kaw. Adamat-damag ko ang mapukpukaw ka nun ni Elisa. Anya? Wan, apay di mo amo dayta. Saan tatang? Nakadaron pa'y kanyak dayta adamag. Uray no iti kabangibang a barangay tayanda. Tatang. Sa anak nga mina na mapmapa ni Jebalayda. Manipod imbaga kanyak ni Elisa nga awanan tinamnamak kan kuana. Ha? Iso nga ingad ko ti agpasada iti Jep. Tapno makaurnungak. Kat kayat nakton ni Elisa. No adunton ti kwartak. Ha? Sa dino nga rod itantayan ni Elisa tatang. Nay, apay asyak nga iti pagdamagam. Kahit saan kumat akabalay ni Elisa. Ay? Magano, simurot mo iti lalakay kat nakidunan. Ha? Wen, magano kasta tinaramid na. Tatang. Kastamot dagiti ang tutubo ita. Kaaduan na ti sumurot iti lalakay ang nobyo da. Tatang. Nawanan da dyan nga Elisa. Mga niya ito nagsubli dito ili tayo kat masikog taon. Anya? Bilibak mo tunggaw nyo lah. Ngapay nga, agbilib ka kanyak. Manungin sao. Ang amin, kinidnap ta ni Elisa, tapno matagikwam lang. Ita, di mon kaya tap paluspusan. Tegat mo, makaden na mo niti agnanayon. Sabalya talaga ti marikriknak para kan kuana. Okay, tagnanayon na. Ang nakaragad ni Elisa iti silid. Una. Di pa ikat naktanganan. Nasakitin na, iti ima na. Kayat ko pa ikidya makit-kita ka marigrigatan ni Elisa. Anya, apa yang ngay, Kas lang amin pumimpintas no kas dya marigrigatan. Bagtit na talaga na ito. Anyat imbagam manong isaw? Ay, awan. Damot na yan, pagbaga. Kunak ngamin no at da imbagam. Painuman laklat ta. Sikate, gastos, ha? Sara problema dayta. Angin. Aguray ka man. Anyol. Apay? Ay, kanway, awayam ni Elisa. Jakon waya-wayan? Sa bagay. Nung naramid mo da ito, sigurado. Agipulong da ito, kadang iti pulis, iti naramid ta. Iso nga roda, jakon waya-wayan. Oo, kahit mo, yan. Ito na umamon. Patayin mo ni Elisa. Anya? Patayin mo, hunak. Total na umamutan. Agipulong to, madla iti pulis da dyan. Ay, jak kayat ang matay ni Elisa. Jak kayat. Iso nga, ipupukulangan iti agnanayon. Bagtit. Sino ti bagtit? Siga! Sino pa'y kuma? Sana ka bagtitan niya? Sana ya, kinabagtit ya, raramida mo nyol. Anya? Pinalabos nga ayat, kinamaag. Gabi iti ayat mo iti dayje nga Elisa, impupok mo han. Di mon sawon ti kasta manong insaw. Ay, huwag gayam, nalipatak. Arsagit ka gaya. Anya? Ay, pasensya ka na. Diyak na labdan ting iwat ko nga gasaw. Hala? Ituloy na tiya, ginom iti. Nanay, sa dino ti papanamon niyaw. Basta rumarak tatang. Nabarbartag ka. Saan ka na rumwar? Ang mga noan niya pa iti mapasamak kan ka di tarwar. Rabiin. Ay, sana mabalin tatang. Apaya saan na mabalay noon niyaw?
Kanya ti kahit mo asawan. Ang mga no mabisinan di asawak, tatang. Asawa ako nam. Ah? Ay, kwa? Ay, awan? Asinaw, tidakdaka matam nga asawam, kat awan mo ti asawam laglag. Ni tatang mat. Joke ko lang, dayjay. Joke only. Kanya, juk only ngay bagbagam. Ay, onyal. Adda ka di ilimlimod mo kanyak. Nay, awan tatang. Apay ko mga anggilimod akada kayo ngay. Awan ti limlimod ko. Anya ti pagbanagan tinaibaga ni Unyol iti amana. Gagayem denggen intun bigat ti paggibusan ti makalawas a serye tayo iti drama tayo o napaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bolyeser ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay